Kitabu cha Ezekieli mrengo ni wa 10 na fungahe. Ng'we airi na mzabibu. Neno la Bwana likinijia kwamba mdamu mboza ngano naambire fumbo watu wa nyumba ya Israeli. Ambire Bwana Mlungu anava vivi ng'wembo mwa mahaha mabomu ganyoga nyinchi nyire za rangi tofauti tofauti wakuza tamirima Lebanon akiza kihalacho kirere cha mwerezi akiito seyo saya kwake akihala kihirika keze insi ya henza ya biashara akika kaiza mzi wa mwenga gonya kihala mbeyo kula kaiza yo insi akila ya kwenye mtsanga wenye nguvu waila ya kanda za mazi manji heremu huku lawo hehina muhu ikikula mzabibu mfutu wa kuwanda shomu viteishi jagaluka kulolo kwa riko kala mizijie kisala kosinize bayu kikala mzabibu ukimboza vitai na makoza masha hakala na ng'we mwingine mbo marekala na mahama bomu na nyoga nyinji bailolo mzabibu kigoloza mizijie kulolo kwa riko kala yengwe kula haro kala walayo kizo ukimboza vitaishe kulola kwa ariko kala yengwe ili aupe mazi uware walayo kwenye mtanga mzo kanda za mazi manji kwa mbomboze vitai na kuchala matunda na ukale mzabibu mzo jomu ambire Bwana Mlungu anamba vivi vizo mzabibu ndana wiri vizo yekanda ungola na kuvitosa vitaishe ili unyale uko ndama la nguvu nyinji hedo atuanjibu lo kungola lola iza walayo vizo ndana wiri vizo lumvoto lo ngombolero wazi walo kuipiga kaundanya ala kamare hori holayo ngonya nora Bwana rikinizira kwamba vikara ambiro watu wa nyumba ya kwasi wambe vize kamanya mana ya mautugano ambire mtawala wa Babeli wakuza Yerusalemu akiza muhale mtawala wa Juda na mazumbege achenda na Babeli akiala mwanga kazi wa watu wa nyumba ya mtawali iye akimuhenda mtawali akika makubaliano naye na akimuhenda ape kukala andakala mwaminifu kwakwe kiza kihala vilongoza yo insaili kwamba utawala utereze na usidime kurungarara kaheri ela uenderera kukalako kwa kuturuisa goma kubalianoge ela mtawali yuwa Juda akimuasi mtawala wa Babeli kwa kuhirika jumbi Misiri kwamba agero farasi na jeshi bomu viza ndashinda viza mtu ahende mautuza gano kanda adhibiwa viza nadi makubanda makubaliano na kata adhibiwa Bwana Mlungu anamba ujeri wenye hereni ishisho mtawali iyo wa Juda andafa kwa Babeli akalako ye mtawalaria muhenda iya akale mtawali wa Juda mtawali iyo wa Juda wavuzi wa kwa pakwe na kibanda makubaliano na ye mtawali wa Babeli Farao na jeshire bomu na tuyanji kamandadi makuma viza iye kaiza viha wakati virimana minara ya kuwapigira wamuzi vindio jengo ili kwa laga tuanji wavule kwa pari kwa hapa na kibanda kilagane na kukola wa hapa ila kihenda motuga gogosi beikanda kosa kwa adhibiwa kwa visho Bwana Mlungu anamba vivi ujeri wenye heremi ni ishisho ndamwangiza lao kwa kuvudhia kwa kuapa ariko ni apira na kwa kubanda kilagane changu inda ndaulira nyafu yangu na ndagurani muhambo wangu ndamuhirika Babeli ni mhukumu kwa kukala watu wa uaminifu kwangu majeshi yose mandeo chimbira mandalagwa na mosho na mandeo tia mandatamulo kila upande na nimndamanya ukala mimi Bwana nizanena Bwana Mlungu anamba vivi mimi mwenye ndahala kirere kula zulu za mwerezi ni kila ihatu ndabanda kita ikisanga kula kaza vitaishi vitsanga cha zulu jomu na mimi mwenye ndakila ya zulu za mrema mure jomu ndakila ya zulu za kirere cha mrema mure Israeli nacho kindambu za vitai na kujela matunda na ondakala mwerezi wa nguma unyama kila mdemba undaka vitunji zuluzi undapata ndazi kwenye peo ya zotaizi baimi hiyo si alwandani ndamanya kukala mimi Bwana ni kutereza muhimure na kuhenda muhimu tito kalemure mimi ni kuumalaza muhimu iti na kuhenda muhimufu wande mimi Bwana nizanena kize ndavihenda